Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da kajing sokya halor kajing penbena ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya kajing pen snow patba lani ka public hearing. Halor kajing tumu ka Shri Cement Limited ban klong motion halum serman ka ilaka nongkle ka ba ha East Jenti Hills District. Na kalyang ka Khasi Students Union East Jenti Hills District Unit haringkat ki nong shnong ha ka khat santrik ubanai jemang arhajar apun rio kidalet ban kendu ya u Dr. GH Chermang u member secretary ka board ban yakran halor kane kamat Hendrai namar kajing bamdon u member secretary na kalyang ka seng ka yo ban yakendu ya ka he officer ka board habakran chikla pathai ko board na kalyang uba KS Suchang u general secretary uloong baki nong shnong nakapor ki jupen pau kajing persha halor kane kajing tmu bat kila deb ban bu ru da kashiti Hendrai na kalyang ka board ka tmu ban penlong bet ya kajing pen snow pat ba ha ka ba uloong bakane ka board kam de shu na ka benta ka jilla Hendrai na ka benta ki cement factory nalor kata uloong ru ba na kalyang ka board kamla ban le ai Hendrai ka shong ha udc bat ban berthen ru baka KSU kan sa shimpat da kiwei kisenjam Nakaliang jingi kumga KSU East Jenti Hills District Unit perangkat bat kini ki traisnong jong ketika snong rim ilaka nokli ngiwan tanggawe ka jingmut ka jingre bat tu ka jing pemena jong kini ka bot pan pelong ya ka jing persiong pai ba mo ka artrik mentau benai mi ban yo krong yo motion na ka cakak bahaya adu arspa khat nyo hektare te ka jingre bat tu ngatrai pikan mau bakane company Shri Cement nadu ko tu ka herring ka banengkong ka jimpan jinglit jongki ban pelong ya tu ka ban setup ya ka plan jongki hang te hapo snong destong ilka nong klik nadu ko tu kusinghi kalami ka jing karung karam ka basar hai namar ki don arliang kawai kaliang hang tu ka kasan bat kawai kaliang pat ki persya nadu ko tu kusinghi ya baka kani ka jingwan ban buai kani ka plan hang te hapo snong destong kami ka jing buri orang ngatrai pikenau don tang cispa ka sangut ki berujung tu snong ki bayo ban rung stu sepo ka pandal ke jaga peluang public hearing pada ki spang pada ki trasnong kim yo ban rung te hang tu yo iya ka tu ka jinglong arsap ka jinglong khongpong ka hearing ni nitip ba ka jinglong klong kami desu ka ai te ka jing re ka banguan mentar ni kendu biang yo member sekretari jong ka bot indon handring pindu musu ai resip ko pintu tingiwan magna por pake ta kacing email jimut baik ni trasnong kacing dari perkutu kacing benar jong ka kena bot pan pelong biang ke hearing mani klong do motion aspa khat nyong hektare to te na kaliang jong trasnong kila bu ru ya kacing tho chodu saudisi kila bu ban dua ban pendam semua ya tu ka jing timu ban pelong ke hearing mentau bai apa artrik tinggi iba hadu mentah kena kabut kam siam sngap ya kata kajing ut jungki kajing doa jung trasnong ban pendam suai tu ka hearing nomor keempat ya baik itu di trasnong itu kita raja ka ki bani to motion te hatu kamne ka jingle don por haba ki raja ka keempat sya ya tu ka company ban klong to motion ban pelong ke hearing te boleh pat ka sarkar kampen singe swakat ku kajing doa jung trasnong kene kamne ka jingle don por la de ban khot don ni kena ka bot umdai su ka bot jong ka state government ka de ka bot jong kini kisman pam yo ngadu kata maka don kata jing sha silang jing penken ai ta kawe pat nitip karku mujing thu jong trasnong shen kin sa pan pau kin sa kran yo ka jing tip jong ni ba ka tu ka jaka ka baki klong yo motion hang tu ka yajan bar ka tu ka wa liten nitip karku ka jing thu jing ki ba ka wa liten ka de ka wa ka ba khot clear ka bodon ni ka do ibru syutinat ban tong do nang tu Hendrai nitip saya bahang ne ka Meghalaya Pollution Control Board lembaga state government kila pun kenghiu ya kata ka environment pak assessment arjan ro mar nitip ba hagajin sha don la de bandong siklum tar ai gajin jingai na kiwa kanang ba itu ki jaklia ki jabo ki bami na ka mining kanong tu chek tu kiwa ta kaju ka poro nyim yo hi ke sarkar ka ong ba ka baral ne ka jaka bumdan
bom dari te habang ikli na kita snong nila le yang tu yang iba ki deng ki se ki don ki klau ki petat ki berban ki don ki do nang ta ki jemat te kumu pat ka state government lembaga ke pollution board ki yat be pan pelong ki harin hadu kata-kata ka di thok songki te kana ke bom la ban riang ni na kaliang jong ki isu ni peran jure kana ke jinla bom dei jong ka sarkar lembaga ke tnap Meghalaya State Pollution Control Board. Habang ni kenduk mana, ni orang ba, kumu pihak baik ban pelong ni, pihak baik siapa ban pelong ni kehering, arti yang, ini nak yang jingin nak tip nak arba, kesyang bisi, ni ting yang bisi udah tahu song kenor tu, sarman bukni kehering, teka notification ni, ke mi nang ni napa Pollution Board, dipelak ban deal, ke board bat bisi, pelak ban persiap semua kan kehering, kat bagi ni kita song cepat baik tu kejing di sedang tu. Te yang nating am tip ai te kasyong hong siki yang baik kunta te nak leong jing kum ke kesu habang wanang ni ada kaman sem ke jing sukya namang yu iba don kong ru ke jing mi ke uri orang tu pa hadu mentaru kita snong kini kita jaka ki bodon yo motion kemut kisah ada jubor kisah ada thambor krem le pembaik chwa te kene ka nak leong jing ke kesu nyimla ban piang tingin sepek ka parti ni naban imi la kumu inaban pedi na hikam marban susngap te kamlong te ini ki trasong kren tu yang lalu biar si perngap te ngaman le amu asisten di naros sekretari yang PSU senang menit te nale yang i persajuri yang publik hearing yang ngasrisimen awadaman ha arfa terik yang ni benai me arfa terik yang benai me te nite i kerpat i wa yani awa embor ya ke embor wa upendam yang ni publik hearing kat wa ikan rum kenram mempubaji bo chnong bo thau ni bha bun ki paranong chnong iwa ki warap ki wa em thau ta halom sarman ni te dau te wa amode yu ni wadap la ani publik hearing wa aryo ile woro wa em du kam tu ci spangut wa em tang wa bun hi bai ba wam yo upsia ci yang lespa suspa ngut ngam tu myo ipsia uro ten ti dawa i aram kwa iman ngam tu dap te kwa i u pandam no ka katun kuba ini kenram po chnong te wat yani awak liteng la au khoj au jingar wa bon ni do i wa mk ta i aram kwa i jiklia te daw te i jeni hanong rim wa percha yani public hearing te